Arimi aya maugite ruhonge ruru rutikoretwo rukimathaitira wega kuria nyamu cikoretwo cigithukangia mimera yao undu uria uramacokia thutha na guthie hathara nene. Ruhonge ruru rwina mubango mweru wa urimi wa mititu ona gutuika aikari a gicigo giki matironania gukorwo na mwihoko na mubango ucio. Mubango ucio unyitanirwo makiria ma arimi 200 kuria mari handaga miti hamwe. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa nyamu cia githaka mwena wa Laikipia Virginia Wahome augite ati he bata arimi aya mamenye ona makirimaga mitito-ini kuri na mogwati ma nyamu guthukangia mimera yao. Riri andu maraheo migunda mutitu ni magirire ni gukorwo makimenya fiu kuria nyamu cigeraga na muno njogu nigetha makorwo makiavoid kundu kuu tondu gutire na compensation ithiaga na mbere. Kama Kenya Forest Service tumepatia hawa mwanya ya kuweka income generating activities kama beekeeping, nursery tree seedlings for sale na hata ya kupanda huko kwao. Augite mubango-ini ucio ni megukorwo na maundu mwanya ma guteithiriria arimi acio. Handu-ini ha Inooro TV ni njitagwo Winrose Wangui.